يونا مواسي قد هندا واتي فمن قونف أتي يعني خيتو تتكشار دوران درسي عفو يجون وري علماء جزيرة هاسو يتولي أيلتمس لأخيك العذرة وبليس خيتي عذري تكبربادو وني عفوي في دا قدنا إلى الجاه قدنا ياداتي خنالال وني عفوي نمر رافودا يادت إكاتو في فريد إكاتو نمني فريد نساتيكو وانت تكفيه هنداف إيجيجو ودما ولي إيجو حفا ركون عفوي ولي دي قرول بودا حفو دا يجو جلا خانت تافا يجو بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبليان خيا سنندنو بغنا جان دفتني جلك بس جنتاتي نيارتي والنسني في سنو الرولي في دبرو الرولي في دبرو يوخين عفوي جتشو مال جتشو الرولي في دبرون أخلاق إسلام خيسا عفوين بك قد قبتي الرولي في دبرون صدر كايسين كبدوس ربين قرآن خيسا دبتجرة أكسمت إرجما ربيتي صلى الله عليه وسلم وأن عفوين تاتي في صدر كايسين كبدون في منيجران تنافر رانتنا ما تدري خنا رادبتشو في لأنه إن شاء الله دركبك أما جمس جنتات الناس سنة هي كالرولي في دبرو جتشو تمي كمي مال جتشو جلك بشيخة وبلسقين أنا فين خدنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بارك الله فيكم بالسخية مهدي داوده. عفوين العفو خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. عفوين حالوت ونرجم ربي كبو غيسا حالتك كذو حالتك حسن الخلق أو مكارم الأخلاق ولو ما قالت حسن الخلق وان جامو خنا اغرتي وري فلاسفه جامو قدف فلسفروني قدفن جچ خنا حكايه دو تبربادا ترن لكن حكايه جان خنينف حسن الخلق جچ جامو خنا حسن الخلق وري غربي غزي حكايه تخنن انسانيه وان جامو خننف اي حومانيتي يچو حومانيتين جزئيتك حسن الخلق را تك قودتك كمالي حسن الخلق بكمبوت دب حسن الخلقين ارجما ربي كفر قوتمتي صلى الله عليه وسلم اكا بريسان ورجر منجو تكوتي حال غاري خنا نموتن سلا ججبا جا من هند خيس برباديتين نبي عرب رتي اركيجي صلى الله عليه وسلم ارجما خين يرغوتمتيچو اكما ربي سبحانه وتعالى ارجما ربي قران خيتجت انما بعثه ليتم مكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم جين حالي قارين كن رحمة في كيسا كبا واحد في كيسا كبا سنر رادوبا عفوي را دبا شوف ديمنا را إن شاء الله عفوي يجو مالي العفو ابن كثير كتابة في البداية والنهاية خيسة تجزيخو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه جاء وان نميتو كدلغي رد براني في اتكيتاتو دبودا جاغرتي عفو يجچون هي كانسي خناجا دب ربي سبحانه وتعالى قرآن خيستي مضح نفارس مع عفوي كبو ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن السوء جاغرتي ربي قرآن خيستي دبتي يجچو يرنا ما دبرون اكسم يرغما ربي لين صلى الله عليه وسلم وان رنا ما خاص توريراتكو حال بريدا سلا لالوني أما خن خيستو قباتشو قبو خيساتو كونجا وبالله التوفيق خنمان دبچور بعد إن شاء الله جزاك الله بالسخينة أنا يوسف إن شاء الله قبل الرئيس شيخنا خينا أستاذ دار الدين
waan afiin taatee hiikaa gama biraatiin itti nuuf kennani. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى دعوتوتا تي في براق ميديا يجودا أرانتنا سكنتان أسرتي شبابني خينيا في داين خينيا أكسم ملي وري مشيدا وري نشيدا باسورة ترقمنتون سكنتا أكمل بلوتي سمالي جنان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حال إرقما ربي تراهي جيجو حال إرقما ربي عائشة رضي الله عنها قافتني حال إرقما ربي ترى كان خلقه القرآن حال إرقما ربي قرآن جتيجو قرآن ملفرد يمويجو قرآن هم بكت جنة دبتو جرا بكت عذاب دبتو جرا جيجو حال قارو من هند نمن قرآن ربي كاريني بيغيجو خناف حال إرقما ربي ترى يوبرو فينه بكت ديبو أيس مرجعني خينيا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ربي النبوس في أمالي حديث إرقما ربي تيجو حال قارين خن أمالي حال قاري خيسا إرقما ربي حاله الدولة قبجيجو سنرى تقيون في فرنه خاران تنسقنتان التين إيقلمته إرى وليف دبرو يجو العفو والتسامح إرى وليف دبرو خمالي أكمل لي قاوري حديثا فسرن ومن مفسرتوتا فسرنت إرى وليف دبرو خمالي وان جامرة إرى وليف دبرو هي صفة من أسماء الله سبحانه وتعالى صفة من صفات الله صفة ربي ترى تكيجو نمني أكربي إرنا ما دبرو نجر نمني أكربي أمال لي قابروتن ساخنا في اللي أبسل هنجرو هجو ربي القرآن غيسا وانجو ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة ربي نسوى كبدي المنامات المنما خنا قبني الدنيا خنا قبتي ونتكلي نفتو جايجو خناف صفة ربي ببريد دور رائرنا ما دبرو صفة إرقما ربي ترى يملي عليه الصلاة والسلام إرقما خيني عليه الصلاة والسلام حال إسا ها إرنا ما أفدبر جيجو نما همتو تدلقي قاردان دي بساب ربي اللين قرآن قصد دبته واعفو عنهم واصفح إرد بري في إرقما ربي جرخنا ملي ومان بيخن إرد بري في جايجو خنا بيرنا ما دبرون خون حالة قارو منا أخلاق إرقما ربي ترى عليه الصلاة والسلام خنا فنتلين إرلي وليف دبرو لك أمنيتو إن شاء الله تعالى أملي قافان أربا خيستي جتشي عفوي جامو فيه جتشي غفران جامو فيه جتشي صفحي جامو حدو والفكات يجو عفوي ويتي جامو خون نما سميدي توكو أكا سميدي تندي بسيني فيجو أمني وان جانا ملي أفان رموتين نما إيغاسي أوباسي آنان أوباسي جان جيجو جتشي أملي صفحي جامو خون إرابلا بكي تدبتم إيسا نما ولالا رد دبتم يجو نما ولالان حمتو تكسرتي دلقي أتي حمتو كسان دلقين إساليهن تتن إساليهن خمتن أصو خمي في تتن انجرتي إرد بريف جيجو جيجو غفران جامولين إرد برو جيجو دا ولكن على المسيء نما حمتو دلقيف ربي سبحانه وتعالى إرد براف جيجو خناف إرد برون خون جيجو غفران جامو ربي رمالين جيرو صفحي في عفو المنا ما جدت اللنتا إن شاء الله تعالى قافين أكان قافة متنا فكاتين سيا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله شيخ خينيا أستاذ بار الدين قلتومي أكي سنو خاستنتي أفوينغا أمنتي إسلاما خيستي بكو قدوك أبدي أخلاق إرقما ربي خيس عماس إسا قداد ميخنا إجا أمنتيتي نصون تهين أكن مت الراشنال تانيتي ولا اللي عفوين الرول يفدبرون صدركا قدوك أبدي في عماس فايده الدون واركم سيستي مي أكن متو إجا أمنتيتي نصون تهين راشنال تاني ولا اللي مي فكين عمال فاير أركن نتياد قافيتا نوبلسخية عبد الرزاق عبد اللطيفين خان. بسم الله الرحمن الرحيم. سجنتان تيني تاراغا أكون بيكمتي حالا في عملوتا إرقما خينا صلى الله عليه وسلم خيسا
afwii jaamstana haasa'uudhaaf deemna fakkaata kalmarraa mareetu jira afwii tana wanti irraa haasa'uuf ammaas nama hunda laallatee takka takkaa keenyatti jechuudha ammaas namni afwii jechuu joo kanaan hin tuqamin hin jiru afwiin afaan oromootti dhiifama irra dabruu waan jaan takka dhiifama jechuun gaa irra dabruu jechuun hoggaa namni tokko si balleesse badiisaa san jechuudha beeytee akkasi balleessallee fudhattee fi osoo hijaa irraa kafalachuu feetu jechuudha hijaa san hunda dhiistee irra dabruu jechuudha nama takka dhiifama godhuuf jechuun walumaa galatu jibbansa aara qalbii tee keessa jiru san if keessaa baastee fi bira kutuudha afwiin ammallee karaa biraatiin nama kana yooniin dhiifama godheef rabbi dhiifama naaf godha jechuu sammuu teenya keessatti yaadnee nama kanaaf hirra kutuu jechuudhatti ibsa afwiin gaa akkuma beekamutti nu hunda tuttuqata akkas jeetiin ibsadha bismillah الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد عفوا رب سبحانه وتعالى قرآن خيستي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة دبا ربي خي سبحانه وتعالى رسول خيسنتي هدنون غاري سنفتاتن وفيمه حال ارجما خي با غاري خي اتهدن سنرا ولقد كان رسول الله ارجما خي صلى الله عليه وآله وسلم حال إسارة كان مرة غفلتين بيخوجن لا ينتقم لنفسه متى ساتف تكا غفلتين بيخوجن ارجما ربي سبحانه وتعالى مالف إرنا ما أخذ يشري ربي بدي ملي تمتى ساتف غفلتين عفو يجون وري علماء جزير راها سويتولي أيلتمس لأخيك العذرة وبليس خيتي عذري تكبر بادو وهما دراتي جتيتو ما يوني في عذري وان قيسو دبدلي عذرين ان بين تككبا وهما في قد ملي عمتو تكنكبو جتي وصو حمتو في خيسة تنكبا النيف قبتي اللي بازتي اتخومتي الران خفرني الرخطو في اسالي تأليجتي افلي تأليجتي حفوري في فرطي اسفرطيسو كان هذا ما شاء الله وبليس خينيا شريمي أكا أجائبتي عفوين وفي بسي بارك الله فيك أستاذ خين وإياك akkasi amma gaafii biraatti deebina mee miidhaalee irra oliif dabruu dhabuun qabdu gaa irra oliif dabruu dhabuun miidhaa hedduu qabdi kaan wal dirsiistii kaan gaa aaraan kaanis ardi meeqaan nama ba'a munshid Saaladdiin Sa'iid mee addaan nuuf baaso بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إجا غافين نفدياتي سببا irra waliif dabruu dhabuudhaan rakkoon nurra geessu maali takka ammoo sababa afu waliif godhuu dhabuudhaan cinqiin ilma namarra geessuu fi namarra dhuftu maali waan jedhu inshallah akkuma reefun tana obboleeyyan kiyya ibsanitti waa'ee afiidha takka irra namaaf dabruudha ibsanitti irra namaaf dabruun akhlaaqa ergamaa rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi irraa tokko yennee jirra kanaafu nuti warri nuti namni islaama ergamaa rabbi irratti hidhata rabbiinis quraana keessatti illee nu ibsee jira ergamaan rabbii hidhannaa keessanii jee kanaafu sababaa ergamaa rabbii afi namni irra walii dabruu dhabuudhaan ergamaa rabbitti hidhatuu dhabuutu arkamaa jechuudha bikka tanatti kunummaanu rakkoo takka kalammada rakkoon irra namaa dabruu dhabuudhaan rakkoon nurra geessu yoo jiraatti kalammada sawaaba gurguddaa takka ammoo mindaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gabrootan isaatiif warra irra namaaf dabruuf qopheesse arkachuu dhabuudhaanis rakkoon nurratti geesse jechuudha san keessaa akkuma ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam nuuf odeessanitti guyyaa qiyaamaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gabrootan isaa durarraa hanga boodatti gaafanii fi dhaabbatanii isa dura dhaabbatan diree maashararratti eenyumee gabrichi khiyya anaaf je'ee kadhiise eenyu gabrichi khiyya anaaf je'ee waan takka irra dabre osoonii fi kafalatu danda'u osoonii fi waan san dachaa godhee takka ammoo waan san fakkaatuun kafalatu danda'u eenyu waan kan anaaf je'ee irra dabre je'eeti badhaasa kannaaf badhaasa maali horal ayni irraa tafeete filadhu je'ee jannata badhaasaan sababaa ati
irra namaa dabruu dadhabuudhaan mindaa gurguddaa kana ajrii sawaaba gurguddaa kana dhabnaa jechuudha. Kasadaffaa fi karaadhumaa kanin osoon hin dubbanne bira dabruu sababa namni irra walii dabree dhiifama walii godhee wal bira dabruu dhabuudhaan rakkoo guddoo ta'e ilmoo namaa biratti waa xiqqoodha. Garuu dalagaa nama akhiraan isa yaachistu biratti guddoodhaatu bikka tana jira. Wanni sun maali? Fakkeenyaaf nam takka wal lalaa takka ammoo waan takkarra wal dhabaa waan san dhiisee irra dabruu dhabuudhaaf ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam namni wal dhabee takka walitti hammaatee guyyaa sadii namni islaamaa guyyaa sadii yoo dabre dalagaan ilmi namaa tun gaafa gizee ol deemtee qeebalamtuu jirti. Khamisaaf isni hojii jira hadiisa biraa keessatti gizee san sababaa ati obboleessa kee irra dabruu dhabuudhaaf wal dhabbiin atii fi obboleessa kee jidduu jirtuuf dalagaan ilma namaa hin qeebalamtu hanga isaan walitti araaramanii gaddeebisaa waliif fayyanii gaddeebisaa jedhaniin. Hedduudha namarraa kawanni kun namni wal dhabuun takka ammoo rakkoonni walidduu dhuftee namu jiru mataa isaa jiraata maaltu naan ga'e jehee dhiisu. Nuti gaaraantii hin qabnu hangam takka jiraanna yeroo guyyaa sadan san bira dabarree oduma akkas jirru dalagaan teenya odun qeebalamne gama fuula Rabbii deemuun khasaaraa guddoodha. Khasaaraa ilmi namaa deebi'eellee tirfaa'uullee hin dandeenye. Addunyaa irratti yoo khasaartee arra yoo khasaartee boru daleeydee keessaa ba'uu ni dandeessa. Tan ammoo khasaaraa ilmi namaa ganallee nagarre takka khasaaraan irraa deebi'uu khasaaraa san irraa ka'uu hin dandeenye khasaaraa jechuudha. Kanarratti asxaabaan rasuulaa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi atbaa'u taabi'ii fi taabi'oonnis dalagaan isaanii irraa qeebalamuu keessatti hedduu yaadda'uu turan. Hedduu hanga Abubakr Siddiq ani jannata miila takkaan seenee takka alatti na haftus hin amanuu hanga jiru takkatti. Ali Abi Xaalib guyyaa takka yooni fi yaadanne qabrii dhaqee qabrii ziyaareeti yaa warra qabriidhaa ilmaan keessan yataamaan warri jaartileen teessan harmallooyte akhbaarri nu bira jiru kana qabeenya keessan namni bira adda guurrate akhbaarri nu bira jiru kana akhbaarri isin bira jiru oduun isin bira jirtu mee maalii jee gaafateeti silaa warri qabrii waan deebisan jiru ifumaaf silaa ummanni kun dubbatanii takkichaa salaata gabbahanii deebi'anii jechuudha. Addunyaa irratti salaata takkichaa salaatanii fi rakaa takkichaa salaatanii fi subhaanallah takkichaa ja'an kana hawwanii je. Duba guyyaa san wanni nu fayyadu dalagaa teenya jechuudha. Dalagaan teenya qeebalamuu dhabuun khasaaraa afwiin irra walii dabruu dhabuu argamsiistu irraa takka kanaan ja'a inshallah jazakumullahu khairan jazaa. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. أقوم أما أسي يادا أفوي لا رد بتجرا أفوين أقوم هو قادو رد بني أخلاق نبي الراه أخلاق نبي قرقود الراه صلى الله عليه وسلم نبيين أخلاق إيسا هدو خيسا خافوي لا خوني guddina isaa haala agarsiisu jechuudha. Afuun kuni nama dhiisuu fi irra namaa dabruun dhifama namaa godhuun mallattoo guddinaati. Namni tokko yaanni isaatii fi kaayyoon isaa guddaa yoo taate dhiifama waan xixiqqishoo tanaa fi waan argamtu kanaaf namaa dhiisa. Dhiifamni waanuma namni darreen akkana walii godhuu miti. Waan ati dhageessu obboleessaa fi obboleeyyantu gizee gari dachuma xiqqishoo wal maddii qabaniif walitti aaranii tokko aarse mancaan tokko irraa somba baase. Kuni gartee ummanni kun himmaan isaanii fedhinnaan isaanii xixiqqishoo ta'urraa. Afwiin bakkitti isin irraa madditu akhlaaqa guddinaati. Akhlaaqa olaantummaatii fi akhlaaqa yaada guddaa fi himmaa guddaa nama qabuuti. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam
gaaf tokko namtichi warra baadiyyaa tokko dhufee waan haakanni jeen kanneefiti aboo si gammachiise jennaan wannan si kanne kun waa takka maal tolchitee jeen wannummaan adanaa kan tokko wannummaa tolchite tokko illee hin jiru jennaan sahaboonni aaran masgida keessatti itti lafaa ka'uu fenaan dhiisaa jee rasuulli sallallahu alaihi wasallam mana seenee waan biraa barbaadee itti deefi ammas itti deefi amma jennaan amma haalaan hin gammadee haalaan naa kanatti haalaan sirraa jaaladha jennaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam sahaboota biratti masgidatti sitti aaranii hamtu si qabatan ilaal akka gartee nama hamaa nama gartee gogogaa rasuulaan akkas jeetti sin fudhanne himmaan rasuulaa bakka kanatti masalaa maqaa isaa tolchuu osoo hin ta'in namtichuma tolchuu deema dura hoggaa namtichi ati humaan aangoon ijeen illee itti yaaddee namticha kana gammachiisuuf cinqamee waa fide kanneef ammas namtichuma seefu godhuuf masgidatti jara bira dhaqiiti waan kana jee si dhagahanii akka gartee fayyitee kan keessi beekanii ganaallee gaa nama fayyaa qabutti isaa fudhatanii dhufanii masgida rasuulli sallallahu alaihi wasallam barra tolbe namni kun waajaa midhageeffadhaa jira rasuulli sallallahu alaihi wasallam lafaa ka'ee naa kannee na gammachiise waan akkasii dubbate rasuulli sallallahu alaihi wasallam namticha gama lamaanittu fayyisee jira jechuudha duba himmaa guddoo nama qabuutu namaa dhiisa yoo namuma waa si godhe hundaaf ati dhiifama hin gooneef ati yaanni keetu xixiqqishaadha duraan dursee namni addunyaa tanarratti jiraattu oolla amma gaa oollaan biraa oolla moobaayil keessaatti qabdu feesbuuk irra ka jiru maal irra ka jiru tiwiitar irra ka jiru ati amma daawaa goota daawaa nuti asii goonu kana maal as teessanii haasotan jee tokko amma yoo viidiyoo kana laalee lole egaa wanni isin haasotan kun jiru akka isin itti teessan kun illee hin taane hojii taate amma namticha kanaaf hin taane ajannu ati wanni bakka kana teessee haasoo jirtuuf rabbi gammachiisuudhaaf yoo hin tahin namticha kanatti aarti arrabsu seente jechuudha. Wanni afuu fidaa guddina ilaalchaa guddina yaadaati. Kana laal. Wanni afuu namarraa fuudhaa yaada xiqqaatuu fi fedhii xiqqaachuu. Namni fedhiin isaa xiqqoo waan xixiqqifee hundaaf iyya jechuudha. Oduma walii iyyuu hafa. Rakkoon afuu walii godhuu dhabuudhaa hafuudha jechuudha. Jala kanatti hafaa jechuudha. Ilmi namaa akka piiraamidiiti akkanatti. Piiraamidii biyya wanni kana ni beektanii Misraa kana. Akkamii jala akkana ol guddataa akkana ol baami. Ilmi namaa jala kana guddinni isaadhaa waqaa hunda agartee ka jala kana jiru kana warra afuu hin goone akkamittiin godha akkana naan jedhee moo maseejii akkasii naa katabee moo hajee kana agartee hedduu namaadha. Warri olaanaan akkas gubbatti ol beesuni warra gizee hundaa'u addunyaa kanarratti dalaga ajaa'ibaa dalagan warra yaanni isaanii gurguddaatu bakka san dhaqa. Akkaataan jaarmaya ilmaan nama akkasi addunyaa tana jaarman ilma nama akkasi jalli kun basharuma kana akka jirutti. Abbaaf afuun godhu abbaadhaaf. Haadhaaf afuun godhu. Namni jala kana kaguute kun warra magaa afuun faan goone kana uummatatti xiqqishoo tana gaa. Akkuma manni Arabaa jiru gaalli ni deema sareen ni iyyiti. Danoo namtichi gaalli sareen ammoo yoo iyyite gaala marraa maal asarte. Gaalli ni deema sareen ni iyyiti jaan Arabni. Jecha Arabaatti. Sigaltee miti. Afuun kun duratti deemuudhaaf si gargaara. Namni afuu dhabee duratti hin deemu. Asumaa kanaa hojjetu wal qabu. Ollaa hojjetu wal qabu. Warra Facebook irratti katabbii takkitti sanarratti namni isa arrabse oduma arraba kanan gartee fayyisa jiru itti dhiitee itti bariite jechuudha. If hambisaa ugaa kun ganda keessatti. Rasuulli odoo nama isa waa godhisan hunda wooman deebisaaf jee bar daawaan hin jirtu aslan. Odoo nama isa gartee waa godhe hundaaf deebisaan deebisee jee daa'ummaan rasuulaatu as nu bira geenyewu. Oduma inni kanaa hojii wal dhiibuu kanaa hojii wal harkisu akkuma gaalaatti. Gaalli ni deema sareen ni iyyiti. Ammoo namni daa'iidhaa namni gartee nama islaamaa kana gartee fayyaduun fedhaa. Diina kanaaf dalagee rabbi gammachiisee jannatan seenuu fedhaa jiru nama hundaa olitti rasuula sallallahu alaihi wasallam itti hidhatu qaba. Rasuulli hoggaa waan takkatti ajaju irra itti dalagaadha. Rasuulli namaaf dhiisaa gidee jee irra namaaf dhiisaadha. Rasuulli yoo gartee zikrii godhaa jee irra zikrii godhaadha. Rasuulli rahmata godhaa yoo jee irra rahmata namaaf godhaadha. Waan atti godhu namaan jettu kana irra godhaa san ta'uu qabdaati. Amma Rasuula sallallahu alaihi wasallam qissaa takkaan kitaaba. Amma gaa adda jechuun fakkeenya addaa kun Rasuula qofaa wajjin ta'uu danda'a jechuu dandeessa jechuudha. Lannoo nama biraa tokko wajjin ta'uu hin danda'u afuun akkasiidha.
afuun akkasii dirqama nabiyyi rabbiidhaa nama tokko kagartee rabbiin addatti dandeettii addaa kanneef qofata Abdullaahi bin Ubay bin Salul rasuula eega Madiinaa seenirraa hanga guyyaa du'utti cinqii adda addaa diila takka irratti oofe gaafa kaan hoggaa gartee lolarraa gad deebine laa yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal jee namni jajjabaan akka kiyyaa nama gartee gadaanaa akka rasuulaa baaneeti beete Madiinaa keessa ariyaa jee rasuulli dhageenyaan ni dhiise dubbii isaadhaa tana mucaan Abdullaahi mucummaan isaatu abbaa kiyya kan ajjeesuu jee rasuulaan dhufee mucaan isaadhaa nama gaariidha mucaan Abdullaahi bar mucummaan isaatu Abdullaahi ajjeesuu abbaa kiyya kana si galaagaluu jeen dhufee boo si fayyisuu jennaani dhiisi gartee waan nu keessa jiruun toletti ollaa jee rasuulli sallallahu alaihi wasallam ammas Abdullaahi bin Ubay bin Salul gaa waan hedduu dalage kana keessa khaalan hamaani dalage khabira asharratti hamtuu haasawamte radiyallahu anha mataanis dubbii san kagartee assasee dabballee ummatee neetworkii tolchatee Madiinaa girgireessee isa rabbiinis fatanaa godhee wahyiin turte rasuulli sahaabota Ameerikaa gariin Abdullaahi kan ajjeeftu bar dubbiin hundi ni qabbanuuti jaaniin rasuulli sallallahu alaihi wasallam wala Abdullaahi ajjeefne wata kan goone wahyiin dhuftee dubbiin ni dhumte eega waan kana hunda dalagee rabbiin gartee oggu torbaatama yoo addi raamata kadhatteef raamata ani araaramuuf jee yoo addi oggu torbaatama araaramu kadhatteef ani araaramuuf nama kanaaf ummata kanaa munaafiqa kanaaf jennaani rasuulli sallallahu alaihi wasallam ta'wiila maal godhe yoon torbaatama ol godhe araaramuuf hin mala kaayyoo rasuulaa maali kaayyoo rasuulaa nama kana qabeetuma harkisee akkaafe akkatti jannata naqu aboo kuwaa balleessee dhiisi itti hari boo itti hari namni bara amma bara itti hari bara kumatti itti kombolchi besa lakanatti gartee itti kombolchi beekii takkaa jira bara rasuula akkasii miti Abdullaahi bin Ubay yoon torbaatama ol kadhadheef rabbiin araaramuun malaa jee rabbiin hin araaramuuf shutdown jalaa godhe tanas ni cufe rabbiin jalaa hin ta'u hin araaramuuf namticha kanaaf abadan torbaatama dabartus hin araaramuuf jeen amma tama carashaati Abdullaahi bin Ubay bin Salul badii diila kanaa wajjiin du'e gidee du'e mucaan isaanii dhufe hansoolaa kan kefitii jeeniin awwaalaani hin kafanaani rasuulli hansoolaatti kan qabrii hottu irra salaati je janaasaa irra salaati je ni salaati rabbi kadhateef kana hunda gidee ilaalte eega du'e hunda namticha kana afuu hin bar mala jireenyaati jiruu tolchiti ani waa je'eenii naa dhiise je'eeti namni kun sii kanallee guddatti silaala Abdullaahi bar du'e waan diila dalagate wajjin rabbiin isa kana garteen araaramuuf hunda dojoo kute qaalichi rasuulli sallallahu alaihi wasallam eega namtichi kute booda ammas afuu godhu jiraaf taa'e rabbiin garuu adli haqaati hin ta'u jee jira didee jira jechuudha tanaaf afuu yoo laaltee ta akka rasuulaadha fakkeenya ka qabu hin jiru sallallahu alaihi wasallam sanitti aani amma Abubakar radiyallahu anhu nama haalaan jabaa fi nama haalaan guddaate islaama keessatti gaafa Aashaa maqaa balleeffamte misxaa kana gartee gargaaruu ture misxaa binusaasaa kana gargaaruu ture gargaarsan dhaabaa jee rabbiin gidee dubbii saaxile warra muslimaa karabbi sodaatu karabbi jaalatu karasuula jaalatu warra dogongoree dubbii hafarse keessaayi misxaa hin kun Abubakar waan jee ganaa baajeta takkallee hin baasuufi jee laal rasuulaa fi farqii Abubakar gartee Abubakarratti misxahaaf baajeta hin baasuufi jira bar Abubakarri rasuulli immoo Abdullaahi bin Ubay bin Salul yoon an hoggu torbaatamaa ol rabbi kadhadheef aaramee fi jannatti seenuun malaas hin jee huccuu isaa kannee fi huccuu isaatiin kafanamee awwaalame rabbiin quraana buusee Abubakar faadhaan maal jeen alaa tuhibbuuna an yaghfira Allaahu lakum akka rabbiin isiniif araaramuun jaalattani ni jaalanna yaa Allah arrarraa eegalee baajata kan keessi deebisee misxaa Abubakar illeen adda wanni isa godhu maali waan rabbiin fide wadaa uti dalagu farqiin Abubakarii fi nama ammaa jidduu jirtu hundi gartee lahu darajatu sigalteef dilal amma nuti quraana qaraane afuu qaraane maali qaraane deebine afuu kana mangoone numa haata deebi ajaa'ib Abubakar yoo alaa tuhibbuuna yaghfira Allaahu lahu achi baqat Allah Allah ni feena araarama kan kee feena nu araarame jechuudha
Tanaafu afwiin rakkoon isiin qabdu gama duniyaa fi akhiraatti hedduu ta'uusiiti wajjin mallattoo guddinaati. Mallattoo nama yaada guddaa qabuuti. Mallattoo nama gartee sadarkaan isaa olaanaati malee afwiin sadarkaa gadaantummaa fi sodaa fi kana waan qabu miti jechuudha. Odoo godhuu dandeessuuti dhiifama goota jechuudha. Tana waan inni jechuu fedhee wabillahi tawfiq.